Kinlagyan na ningig pa, ang poning anak, ang poning banal ay Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod na ning Diyos, at ing pamakyagong ning banal ay Espiritu, mantabe kaya kayungan. At kaya ang timurin. Umpisan ko na yung gamitan ng papagamit ng Misal Romano. Ita pong aminan ko, ene magkumpisal. Itaya mo pong medyo aliwa. Piesta ng ening San Francisco ning Sales. Metong yung obispong santo. Masisyan talagang rin kaya katamong kasalanan. Batang maging karapat dapat magmasusi kaniting banal misteryo. Aminan ko King Diyos. Ama pamakalulu At kaya kayo kapatad, ing kasala kong bina, king pamisip, pamangamano, ampom pamanyapat king marok, at king pamagtamad kung gawa king mayapas, asukat ko sanang depat, kasalanan kong mabayat, uli na nito, ipanigapuko kang Juana Mariang, kapilan man birhen, karing sablang anghel ampong banal, at kaya kayo kapatad, ing panalangin niyo po, King Diyos aginutamong. Ing Diyos lubos mayupaya, pakaluluwa na katamot, king pangapatawad na ring kasalanan tamo, idala na kata sa king biye alang angga. Amen. Manalangin tamo, O Diyos, sa ginumi, birian mo, ing nuan ay obispo, San Francisco ning Sales, sinuyun, siwa na la ring king sablang bagay, ring sablang tao, alang-alang king ikaligtas da. Katmuan mo kami, king espiritu ning kamulog, bahan king pamakiapos mi king alimbawa na pakilala mi ing lugod mo, kapamilataning kasuywan mi karing paraming tao. Tiyaduan mi kapamilataning ginuming, Yesu Kristo anak mo, ang mabibiyat magari kambemot, ning banal ay Espiritu, Diyos, manggaman king alananga. Amen. Makiramdam tamo, king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, king sulat karing Hebreyo. Miri na niyang kayupayan ni Jesus bilang saserdote, amimigit palak, ketang miya karela, karing pipumpunan da, antimonong makananuyang lalong mayap, itang kasunduan at tinatag na, pilataning Diyos at ding tao. Uling manalumpakan niya iting kasunduan, karing lalong mga ulagang bage, mi pangako. Nung itang minunang kasunduan, alayang kakulangan, ene sana meging kailangan ing kadwa. Dapot, menakit siyang kakulangan ng Diyos, kingkeyang balen, inya nga ng sinabi. Datang laring aldo, nga naning Ginoo, anong nuke itatag ing metong abayong kasunduan, karing memalin ning Israel, at king tribo ning Huda. Ene maging kalupa na nitang kasunduan,
at tinatagko ka rin karelang pipumpunan, kanitang tinayid ko lang liwal iba't Ehipto. Ela may natiling tapat king kasunduan, at tinatagko kambera, inyape paboren ko la, nga naning Ginoo. Iti ngeni, ya ing kasunduan ay tatagko, karing memalen ning Israel, king paintungo la panawon, nga naning Ginoo. Ibili ko la ring kanakong kautusan, king kaisipan da, at idukit ko la karing pusura. Ako ing maging Diyos da, at ila naman maging balen ko la. E na kailangan pa king ing ninuman karela, iturune ing kalupa ng memalen, o sabyana king ninuman karing kapatad na, kilalanan ming Ginoo. Pablasang ilangan, akilala rako, manibat king peka malati, ang gana king peka maraguldili. Patawaran ko la karing karelang kasalanan, at kalingwan ko na ing karelang dewakan. King pamagsalita ning Diyos, tungkol king metong abayong kasunduan, mga baldugan, king bibilang na ning alang aulaga, itang minuna, ing isa numang bage, milalako ulaga, at maluluma, e nalambat, lumipas iyo. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalita pakibat, misagana ingalang kupa sa lugod at katapatan. Ulitan tayo po. Misagana ingalang kupas sa lugod at katapatan. Ipakit mo kaya kami, O Ginoo, ing lugod mong eko kupas, saupan mo kaya sana at iligtas. Tutuyang makasadyang magligtas, karetang makitakot kaya, at kanita king kaya katamong labwad, manatili ing kayang lingap. Misagana ingalang kupas at lugod at katapatan. Misagana ingalang kupas a lugod at katapatan. May kaul naman ing katuliran at kapayapan. Ing katapatan sumibol manibat king labwad, at ing katuliran matyo, ibat king banwang matas. Misagana ingalang kupas sa lugod at katapatan. Wa, ipagkalub na ning Ginoo ing sablang kasaplalan, at king asikan tamo, dakal ing kaya katamong pupulan. Manimunaya kaya ing katuliran, at isadyane ing kayang dalanan. Misagana ingalang kupas alugod at katapatan. Talakad tapot parangalan ng maipabalita. Itamongan po, awsan dakong kakaluguran, nga naning Ginoo, uling sablang dimdam ko, kang igpa ko, pepabalo ko, kaya kayo. Ing ginumanatili kaya kayo, At kaya ka ante mo rin. pamamasa king maya pabalita agpangkang San Marcos. Ligaya kaya ka, O Ginoo. Bigbanday Jesus king talimundo at saka noy naus ding kayang pinili linapit la kaya
May bili yang 12 ay hinaus ng apostol ban maging kayabe-yabe na at tuburan manaral at dinan na lang upayang palwal karing demonyo. Ding 12 ang pinili na Ilareti, Simon, apemalagwa ng Pedro, Santiago at Iwan ay anak ng Zebedeo. Deti, pemalagwa na lang Boanerges, nga nawari, Bugasuk, Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiago ay anak ng Alfeo at Tadeo, Simon ing aktivista at Judas Iscariote ing migtaksil kang Jesus. Ing mayap ng balita ning kaya katangkaligtasan Kapurian kay kao, Kristo. kanong memili kanong 12 Jesus. Bayula pa mi pabalo o may announce last November 2024 deng bayong assignment na reng pari. Bayo pa ita, dakaling kwento-kwento, dakaling bulong-bulungan na milyari, nining pari, amidala, king parokyang makanini, nining pari, amidala, king parokyang makanita. At iyan ing metong ng boring pisasabyan namong ninoy. Na boring diling pisasabyan po, tanging pisasabyan tungkol keng Rishyapol. Nyawin po tangkot nande tungkol keng Rishyapol at inyang makasadyang pakibat. Bang kanita tok ng lareng mangutang. Meto nga mengutang kanukaya tungkol kareng paring mililipat. Ilapin reng kabalen na king sasmuan. Uling balang Domingo magmisay aking sasmuan. Kitnande ka reng kabalen na among. Nining paring miras kekat amo keni king sasmuan. Nga na kanong mekibata pong ninoy, iyamong louds. Iyamong loud siya kanong dadalada kaya katamo kaya ni sasmuan. Nino iyamong loud kaya kayong emikibalo. Alaya pong sarili ng parokya. So panay itang metong pari ketang parokya na niyang sinabi ng nga pong ninoy, iyamong loud siyang dadalada kano king sasmuan. Ngara kano ren kabalen. O sige, nung ikong mamili, sige na mo, sabihan nyo kanako, between Dolores, City of San Fernando, ang popang Sasmuan. Between Dolores, Juan, Alulbog, Leleilog, Mag-High Tide, sige na mo, saning pilinan nyo. O na ano, mangutang ko pangene. O ba't pipilinan ng sasmuan? O bakit nanuwari ing buri ka nga pong louds? Kaselan nyo naman nga na kanong mangutang among ninoy karening kayang kabalen. Atin mo naman kanong minta kaya, kinamang seminaryo, the same. Balang mikit kami itong biyernes po atang magkape, kwento no rin. At inak na namang alokuan. Kukutang na kano ka nga pong ninoy. Ninoy paring miras king parokyami. Pekibat na kano nga mong ninoy. Iyamong loud. Sana. Kaya papakibat na kano ning kasabi na, ay,